Nasekuseni mhlobo wami cela ukubingelela egameni lika Kristu Jesu waseNazaretha. Ngiyambonga uNkulunkulu kungipha kuphila, nawe ufanele ukumbonga ngoba ukuphile kuphila waba ngilophilako. Mbala sekhaya nasekuseni ngicela sesibukele ifu laNkulunkulu ngaphansi kwesihloko lesithi konke lokufihlakele kuyawufedwa ebaleni. Isihloko lengicela sisibuke namhlanje ekuseni sikanye nawe lesithathelwe lapha encwadini yaMarko chapter 4 verse 22. La khona kufundzeka khona kanjena lisilifu laNkulunkulu konke lokufihlakele kuyawufedwa ebaleni, naloko lokumbonyiwe kuyawugwatshulwa. Kunaleli fileli namhlanje ekuseni mvana sekhaya lengicela lokho ukuthi lesihloko sisisusela kuleli verse leli. Kodwa ke indzaba lengihlupha kakhulu ngifuna sesingene endzabeni lo yatiko lo soke wayifunza wathi kumbe nawe wayifunza yakuchaza noma yangede yakuchaza. Ngicela sesibukeke lifu laNkulunkulu encwadini yaSamuel wesibili. Ngingathanda ufunde chapter 11 na chapter 12. Lifu laNkulunkulu lapha lisifetela ngempilo yaDavide. Lithi Davide abe ngumfana kaNkulunkulu uphinde ayingozi, ahlele esihlalweni sebukhosi. Nkosi yami. And lithi ke lifu laNkulunkulu etikhathini tasemuva emakhosi bekabhekekile ukuthi nakuphunywa kuempini nawo aye empini akhone kubona konke lokwenteke empini, angefa ngematekelo kusikwentekeni. And lithi ke iBhayibheli lana sife sema-Israel sasibhekene ke silwa nesife sema-Amon. Lithi ngalelo langa lelo Davide akazange aya, akayanga lena empini. Davide wasala wahlala esigodlweni sakhe, wangcebeleke esigodlweni sakhe, tindvo betihamba kahle phela. Nkosi yami, ngoba kumnanzi kuba ingozi. Kumnanzi kuba ingozi ngoba tonke tindvo tita kuwe, tonke tindvo tilethwa kuwe, uyanetheteka nje mawuyingozi. Nkosi yami. And lithi akayanga ke Davide empini. Lithi ekuhambeni kwesikhathi ekupholeni kwelanga Davide asaphaphamile ebuthongweni bakhe, ngoba phela mawuyingosi tonke tindvo uyatithola nje uhlakahle, imali iba ngeyakho. Nkosi yami. Lisekupholeni kwelanga wase uyaphuma umvlo omdala, waphuma Davide ekupholeni kwelanga wagibela wayawuhlala ku-upper stairs yakhe. Nkosi yami. Ngoba mawuyingosi ayikho indvo longeke uyente la emhlabeni. Nawe ingosi wenta lokufunako, wakha indvo loyifunako. Kepha tindvo tala emhlabeni leti tiyasala, tala emhlabeni tiyasala, takushiya konke lokho mangabe ufe ungahlangananga naNkulunkulu. Nkosi yami. LiBhayibheli lithi Davide kwakuyindvodza lemesabako uNkulunkulu, kwakuyingosi lemesabako uNkulunkulu. Nkosi yami. And lithi lifu laNkulunkulu wathi nasehleli lapha Davide lapha ahleli esigodlweni sakhe lebekasakhila thina kasibuka atife kuthi hayi uyabona le ndvo lengiyentile le, hayi umhlaba utangibona, umhlaba utawungathi. And lithi wathi nakahlele Nkosi yami, ngoba phela nawe uma uyingozi uba nako konke naloko ibhopolo kubuka indawo lekhashana uyithatha uyibeke la Judani. Lithi lifu laNkulunkulu Davide nasehleli lapha kwakunomfula, ngoba phela emakhosi nakakha akafani nje akhe nje lugangathwini. Emakhosi akhathanza kwakha etinsabeni
akhe naseceleni kwemifula lithi iBhayibheli kwakunomfula lobo wendlula eceleni kwalesigodlo senkosi Davide lithi asehleli lapha phezulu aphumlile umlomdala wathi uyabuka wase uthatha kwebhayinakhula kwakhe wathi nakathi uyabuka lapha emfuleni wabona ngathi khona abantu abagezako afuna kubabuka umuntu lomdala athi bobana abagezako laba lithi lifla uNkulunkulu wathi nakathi uyabuka lo mama bekageza lapha emfuleni wamthatha lokwebhayinakhula kwamsonzetha lo mama wasina kathi uyabuka Davide hey wabona lamathanga lo mama wasina kabuka lamathanga lo mama ke kwase kuba khona umbani lo mshaya emehlweni wamshaya emehlweni wakhweshisa lokwebhayinakhula wakubeka lapha eceleni waphinze kwala waphinze wakuthatha waphinze wakubisela wasina kathi uyabuka wasubona lamathanga wabona aqebethela ayikhona kwala wamshaya lokwenyazi lamehlweni ngosiyami wayisusa le bhayinakhula wefakala sekathuma abafana athi bafana kwento enjani bafana senikene hleli lapha emfuleni aseniyawubuka kuthi bobana balaba lapha emfuleni wenta kwangathi ukhuluma ngebantu abaningi wenta ungathi akaboni lokusingibani ngani lokwebhayinakhula kwakhe kumthethe kwamsonzethe ethu wabona yonke into wabona mayi babe wabona yonke into uthi lapha yana mangangena mayi babe ngasa ngifile Nkosi yami Jesu silekelele wase uyabathuma wathi nakabathuma wabathuma ukuthi abahambe bayobuka kuthi ngibani wenda kwangathi akamboni kanumbonile lokho ngumfati wa Uriya ngBathsheba wayembonile ambone kahle clearly basi besafuna nje kwento ungathi akamboni bagijima abafana ngoba uyabona uyaye ulawulwe nje ulawule nathi sinasethinveni lokubona ukuthi uyabona lo mlo uyangiqaphatha phela lo mlo bagijima abafana bakhukhutela baya khona bayobuka singibani lo mama wathi nakababona bethu wase unamadoda yethu wase uthatha umcula wakhe so uyafala so fala sitsha semnumzane wakakhe fala sitsha sa Uriya uyabahlonipha wakhwaqela nemabele akhe Nkosi yami Jesu Nkosi yami silekelele bafike babona lokusho ngumka Uriya babuyela bathi bayethe ngwenyama loya ngumka Uriya wase uthi shikani nambe nimbithe nimtshene kuthakethe la kwente njani Davide kukhona inyazi loshaya emehlami leni ungakaliboni nina lwathina lungishaya ngefa la ngaphansi esinyeni kunento lenyakatelako ngefa la ngaphansi esinyeni kunento lehlalako bebangakaboni ngebona lokho ukuthi lento yavuka nguye bebangakayifa bona Nkosi yami Mama Shanda Kosaya Lipayando Kostelianda Manda Kaprastelia Kadaya Sukanmanda Kapayastelianda Kosie Peteyanda Zukamando Kosiala Pandaria Kesianda Nkosi yami lisi iBhayibheli bamlanja wangete wahlonipha phela naloko ukuthi lo kufanana nokuthi ngomfati wendvodzana yami ngoba phela lona ngumfana wami lisotsha lami Nkosi yami Nkosi yami lona lisotsha lami akafanele ukuthi bese ngibusisa sitsha sakhe Nkosi yami ngoba likhona hlobo lwabobabe luphinze lubusise la Nkosi yami lubusise nalesitsha semadodana uNkulunkulu wami silekelele kukhona futhi nohlobo lwabafundisi loluphinze libusise lesitsha life loshukela walomfana kuthi njani angakangeni nomfana emshadweni athole ukuthi no loshukela uhlangene athi hayi lo mfana utawuphila inkosi utawuphila impela Nkosi yami lithi ke walala na Bathsheba walala na Bathsheba uNkulunkulu yamqunula lento le ngoba uNkulunkulu akayithandi lento yokuthi usune bafati bakho uhambe uphe ukukhosholoda bafati balabanye bani lento uNkulunkulu akayithandi usunayo indoda uhambe ukukhosholoda lamanye emadoda alabanye bafati Nkosi yami lithi lifla uNkulunkulu walala naye kude lebekade
incwadi lokuthi Davide sewulele nomka Uriya le ndvo bekuyimfihlo yabo abe bathi tshena lokuthi lokho kuyimfihlo Nkosi yami ngoba phela uyabona nangabe inkosi yakho seyiyenda nje seyikudzinga seyikufuna kwezegansi awunawe amandla ekwala ngalokuthi inkosi ingaqosha futhi nasefeni layo ngalokuthi wena uyincishe le wallet wangayinika le wallet yakho Nkosi yami naseyifuna kuyigwabula ngoba khona phela emakhosi la kathanda ukugwabula ema-wallet alamanye emadoda Nkosi yami abe anawo ewakhe ema-wallet uthole ukuthi ayisina yinye ema-wallet akhe maningi uwagwabula at any time but uthole ukuthi uhlobo lo muntu lethanda ukugwabula ema-wallet yebo ngisho i-wallet uyayazi akekho umuntu ongayadi i-wallet lokho ukuthi i-wallet isifaka imali kuyo Nkosi yami Jesu silekelele silekelele and wafihla Davide wathi sakayentile le ndvo leyo abe mnanzi nakavuka-ke ekuseni bathi noma bamlethela bokhishini geli bakhe Nkosi yami abehlabelela ahlabelela liqulo ngoba tindvo bethe kahle ngoba uyabona uma udla umfati webantu asengengushene emva nasekhaya tindvo utifa kwangathi uhlala kuplanet Jupiter Nkosi yami la kungahlali umuntu khona Nkosi yami na udla umfati wemuntu utifa kwangathi la uhlala khona uhlala endzaweni yakho uhlala nemanqe kule ndzawo la uhlala khona ngoba uganga nemfati womuntu kepha the day tawubanjwa ngiyakushena mbana sekhaya utawufanana utawufanana nekuthatha inyongo uyinathe Nkosi yami ekufana nangalesikhathi maweba indvodza yalomunye yalabanye bafati utifa kwangathi wena make sowungcono kunabo bonke Nkosi yami bomake uthi thole ungilohlakaniphile likhona langa lelitabo lapho khona kuthi awuphumele bala yonke indvo lebona yonke indvo lefihlakele itawubekwe bala nganyele emalanga bowungathi bona kwangathi ungusifeza bowungababona labanye sebabanjiwe ucabange lokho ukuthi balibele wena uthi bone kwangathi bona balibele wena uhlakaniphile lana kusemhlabeni la ayikho indvo letawufihlakala forever nawe letigada yakho lotendako titawuphumele bala kwanyalo sahlekisa ngalethi talabanye netakho tiyeda kusasa Nkosi yami usahlekisa ngalabanye bafana nawe batakubamba nganye langa utawuphuma umaphuna mama wami nawe liyetha lakho langa baba usahlekisa ngalabanye madoda lakabanjiwe nawe utawuphuma itawusala i-under yakho Nkosi yami itawusala khona le ngoba letindva ngathi tendeka nje kuyenteka kulesinye isikhathi Nkosi yami ugcine sowuphuma i-under sayisela kanti ukhamke i-under uyigqokile ugcine sowuphuma i-under ungasayigqokanga ungene bokade ticathula uthi fakile unalo uphume sowungasathi fakanga Nkosi yami sethisele liyetha langa lakho nawe ukuthi awugwabuleka lamahlazo akho kwanyalo sawafihlile wena uthi tshena kuthi uhlakaniphile lisilifu laNkulunkulu akukho lokuyawuhlala kufihlakele forever and ever lamhlabeni ayikho indvo leyawuhlala imbonyekile kepha tindvo tiyawuhamba tigwabuke my ngifuna ukutshena mbana sekhaya lokho ukuthi bongathi bona uhlakaniphile liyeda lakho langa and lisilifu laNkulunkulu Nkosi yami lo mfati wathi nakalala naye ke Davide and sase siyahlala ngoba lo make abesanda kusuka kumadate sahlala Nkosi yami sanamathela sathina sinamathela Nkosi yami lo mfati wawumikisa umlayeto wawumikisa enkosini wamtshena wathi lalela la yemfokati mina bengisanza kuya mina bengisanza kuqeda amadate engisuka kumadate ami bengisanza kusuka kuma period ami uyabona ke njengoba besolo ngisukile kuma period yami lo babe bekangake wayithinza lento yakhe uyabona ke manje sengikhulelwe sengikhulelwe lo babe phela lo uyathi nje uyalena empini nje uyathi ungishiye vele konakele kungahambi kahle angisathi uthi ngitawuthini wabona Davide lokho ukuthi
ukuthi konakele, ngoba kude lokuyawuhlala kufihlakele lamhlabeni. Kude lokuyawuhlala ungibonyiwe ukuthi awuphumele ebala nganye ilanga. And lithi ilifula ngoNkulunkulu wabona David ethi sekushile ngoba akekho umuntu lothanda ukuthi afike ufele emahlazo akhe, wase uyathumela lokho ukuthi kuhambe kulandwe Uriya. Wathumela bamlanda Uriya, wabuya wafika wathumela kuJoab, wakhuluma naJoab, wase uyamkhulula ukuthi inkosi bathi yamcela icela Uriya. Wabuya Uriya wafike wambutha kuhamba njani kuJoab, impi ime kanjani, washo ukuthi hayi impi yaqhubeka solo ibambene etulo. Nkosi yami, wathi hayi kuyefakala, mfana wami bekungiloko bengifuna kufa, ungahamba uyawuphungula ekhaya kakho. Acabanga lokho ukuthi ufuna kusulela. Nkosi yami, Nkosi yami, akukho la kuthi awuhlala kumbonyekile forever, kuthi awugwabuka nganye lemalanga. And lithi-ke lifi la ngoNkulunkulu Uriya akazange aye ekhaya. Kwa Uriya kwayifunza ayivaliwe lelo ukuthi kunenkinga la, bantu bayalwa basempini. Inkosi ithi angibuye ngiye kumkami ngiyongcebeleka ngibe nemanast time. Nkosi yami, kwangaya kolala, walala nje, walala esangweni. Nkosi yami, kwangaya ekhaya. Yeva inkosi ekuseni lokho ukuthi akakayi ekhaya. Yambangala yathi hey ngithe kuthaze kubonakale, sithaze lesisu saBhathisheba sinwebeke, kuze kubone noma ngangibani lokhu sisowukhulelwe. Ngibe senkingeni njengenkosi, labantu bangeke baphinde bangihloniphe. Nkosi yami, yeah. And lithi ilifula ngoNkulunkulu wathola David ukuthi akakayi ekhaya, and kwamphatha kabi lo. Waphinde wathi no ndoda, hlala futhi ilanga lesibili ungajiki ubuyele empini. Abefuna kujika Uriya, wathi ungajiki. And lithi ilifula ngoNkulunkulu lithi David wahamba walanza lonke ihlobo letshwala, afuna kumhlinhla ngotshwala, because uyabona umuntu anganasa ubese sewenda tonke nje timo letibheke eceleni umasanathile. Umuntu uyakhohlwa phela nasanathile lokuthi uphakathi kwebantu, bese uyakhohlwa nesandla sakhe nje, so uyasithatha nje asifune kusifaka phansi etidwaba tembuwe simami, akhohlwe abona ungathina sebasendlini babo babili kuphela. Akumangalise kuthi kwende njalo na imhlolo yethu, nasi isandla siyawungena ngaphansi kwetidwaba sekwende njalo. Nkosi yami, Nkosi yami, Jesu silekelele. And lithi ilifula ngoNkulunkulu wamnathisa, acabanga ukuthi uthathe nasathakiwe, abese sewenda njalo, abese uya kumfati wakhe wamnika tshwala lebe kutawumenda lokho ukuthi letinduku takhe tibe active. Nkosi yami, wabufaka wathi nakafaka watenda tinduku ngoNkulunkulu ta Uriya tangabi active, noma lo tshwala lebe kamnathisa bona bebenda ukuthi tinduku tibe active but tangabi active, ngoba Jehova abefuna kukhomba David lokuthi David awukahlakaniphi, David usingcwete kwententelo. Lithi ilifula ngoNkulunkulu akazange futhi aya, waphinde walala emajaheni khona la esigodlweni wangaya. Wathi uyavuka David bamtshena lokuthi akakayi Uriya, wabona ukuthi emahlazo ami atawugcine sekaphumele ebaleni. And lithi ilifula ngoNkulunkulu wase wathumela kuJoab, wabhala incwadi wathi thatha Uriya umbeke la kushisa ngakhona impi. Wathatha le ncwadi wayivala, wayifaka liphawu, wanika yena Uriya, wathi akagijime afika anike Joab. Wayithatha le ncwadi abebahlonipha ke bantu bakudala, akusafanani nalaba bakhona ema-2000. Wamtshena ukuthi ungayivuli le nto le, uthi ayivula ngendlela. Wahamba nayo encwadi, angathi ukuthi le ncwadi ithi wena uyafa namuhla. Kungafunzi bantu baba-ke kuyinkinga. Nkosi yami, wafika wayinika Joab, wayithatha Joab wayifunda, wathola ukuthi inkosi ithi lo akathathe Uriya ambeke la ishisa ngakhona, nembala Joab wathatha wambeka la ishisa ngakhona impi, nembala base bayambulala. Nkosi yami, wase uthumela-ke wathunyela sithunya ukuthi asambe siyobika kuDavid sikuthi bantwana ema-Israyeli afile abulawa liningi lawo, kanjalo nabani na Uriya ufile. Inkosi yasho yathi maye ngahla mnika baba ngawina, sengiwinile lokho asafile, sekude umuntu lotangisola, sekude umuntu lotangiblema. Nkosi yami, lithi ilifula ngoNkulunkulu wase uyamthatha ke manje
lo mfati wa Uriya wase uyamthatha somlethe esigodlweni ngoba bekakhulelwe, akhulela abambe lokungikwakhe Davide. Nkosi yami, mawufunda chapter 12 and lithi Jehova wathi anethethekile Uriya, anethethekile Davide. Nkosi yami, anethethekile. uNkulunkulu wathumela umprofeti Nathan, wahamba waya khona, wafika kwaNathan kwabeka iparable, kwathi bekunendoda lerinjikile nendoda lephuyile, lendoda lephuyile beyinemvuyinye, kuthi le ndoda lenye bekade inako kukunengi, inadoti ifiyo tithi nengi, yase le ndoda lenjingile yafikelwa ngumuntu ebusuku. Nkosi yami, bekumele kube khona lemhlabela kona imlungiselele kuhle, kodwa le ndoda yagijima yathatha lemvu yalona lophuyile. Nkosi yami, lithi ilizwi laNkulunkulu, Davide waqasuka wathi hayi, le ndoda leyo ufanele umloyo ufanele ukuthi abulawe. Nkosi yami, angathi lokuthi Jehova ukhuluma naye. Nkosi yami, angathi lokuthi Jehova usho kuye. Wase uyakhuluma Nathan wathi nguwe ke loyo Davide, bonabo bafati babanengi bathi awukanetiswa kulaba bafati bakho labanyenti, wena ubese uthatha nomfati wa Uriya. Ngikhuluma nje manje, umfati wa Uriya ukhulelwe umfati wa Uriya ukhuleliswe nguwe. Abe Jehova bekangeke Jehova wamcela akunika labanye bafati akwengetela nangabe aweneli. Why umethelele Jehova ngaloko ukuthi wena ulale nemfati welisotsha lakho leni ukwendeleni lo? Nkosi yami, ukwendeleni lo? Jehova kusuka namhla yathi lokho ukuthi akajabuli ngalendvo loyentile. Uthi ke uNkulunkulu, lalela ke lendvo lena etitukulwaneni nasetitukulwaneni letilandzelako, isitukulwane takho titawufa kabuhlungu. Nkosi yami, ngoba kunenkokhelo kuhamba ulala nebafati bebantu, kunenkokhelo kuhamba ulala nemadvodza ebantu. Nkosi yami, wena udonsa kufa etitukulwaneni nasetitukulwaneni, kutaba nekuhlaseleka emndenini. uNkulunkulu, sothi jeziso lasinika Davide ke leso ngenxa yekuthatha umfati wa Uriya. Nkosi yami, yathi ke nawe lokuthi njengoba uthethe umfati webantu, njengoba uthethe indvodza yebantu, nawe utawendlula kulesi jeziso lesi. Batawudonsa deki abantu abakho, batawubulawa deki abantu abakho, bafe kabi bese kuthiwa ngemalumbo. Akusilo lilumbo, wathatha umfati webantu, wathatha indvodza yebantu. Ngiyo ke le ndvo manje lifu laNkulunkulu lelikhulume ngayo. Uthi ke uNkulunkulu, number 2, Davide ngoba sewende lokho, ngitawuvusa umuntu lamndenini wakini lotawumelana nawe. Wena sowumangele lokho kuthi kwentekani, kuvuke ngivukelwe ngumndeni. Hayi khona wena wathatha indvodza yebantu, wena walala nendvodza yebantu, wena walala nemfati webantu. Kungako ke manje sekuba khona lo mndeni wakakho uyavukelwa, bavukela nebodwana. Ngilesishayo uNkulunkulu lasiphosa ngetulo kwaDavide. Nawe mawutawenda njalo utawulingisa Davide, utawuwela ngaphansi kwalesishayo lesi. Oh my God, oh my Father, oh my Father. Wendlula uNkulunkulu wathi wena Davide, ngifuna ukutshela lokho ukuthi ke njengale sento sakho lesi. Nkosi yami, bafati bakho kutaba nomuntu lotawulala abafati bakho abalale ebaleni, abalale phakathi kwesifo sibuka, abalale bonke babuka, umhlaba ubukela, abalali nembala lendvo leyo yenteka. Nkosi yami, yenteka kubafati baDavide. Oh my God, oh my Father. Kungako ke nawe Nkosi yami lokhu lokwentekako, Nkosi yami, wena utawucabanga lokuthi kalisishayo saJehova. Kungako ke manje nawe egameni lenkosi, kungako konke nawe kwenteka ngalendlela lokwenteka ngayo. Nkosi yami, kungako nawe umfati wakho use wafika na umdiscover khona, umdiscover akwenta ebaleni. Kungako nawe indvodza yakho ufike kuyidiscover nayo ikwenta ebaleni. uNkulunkulu ubhadala wena ngoba nawe walala nendvodza yebantu. uNkulunkulu ubhadala wena ngoba nawe walala nomfati webantu. Ayikho into leyawuhlala ifihlakele lamhlabeni. Ngifuna ukutshena mbana sekhaya, ayikho into lehlala ifihlakele lamhlabeni. Njengoba nje nyalo uqhubeka ulala nalomfati webantu, ngalelinye lemalanga
utawubanjwa. Ngalelinye lemalanga utawuvela kuma-first page. Ngalelinye lemalanga utawuthola umkhonto. Wena ngisho wena, yebo ngisho wena, lolala nebafati bebani. Nawe wena lolala nemadodze bani. Ngalelinye lemalanga ubatha kubhabhathisa ngemafutha. Ngiyakushena mina le ndlela lobu ubukeka ngayo ungeke usabukeka ngayo. Liyeda lakho langa netakho thitha uphumele baleni. Ungahlekisa ngalabanye nase babanjiwe ubabone kwangathi balibele abakalibali. Ngifuna ukukushena ukuthi la ngaphansi kwemthundu welanga ayikho indvo letawufihleka forever and ever. Tonke tindvo tiyagwatshulwa la ngaphansi kwemthundu welanga. Nelakho langa liyeda, nelakho langa liyeda, nalesotsha loganga nalo nelakho langa liyeda. My God, my Father, naleliphoyisa loganga nalo liyeda elakho langa kuthi awuphumele baleni. Ngiyakushena nelakho langa liyeda, nalabantu labakhulu abasethi ihlalweni loganga nabo kuthi awuphumele bala, kuthi awuphumele bala. Ayikho indvo lefihlakele la emhlabeni, tonke tindvo tiyambulwa. Uthathi nasitibekwe bala ufise kwangathi umhlaba ngawuya kumbonya, ufise kwangathi indzaba yakho ngaba khulunywa ngayo. Ngiyakushena mba nasekhaya uyabona kudla kwasekhaya awubufa mnanzi babo, kodwa kudla kwangaphandle ukufa noma ngabe kufakwe liswayi ukufe kwangathi kumnandi. Lene kudla kwangaphandle, kudla kwangaphandle kumnandi. Bantu babakethu wehlule kudla kwasekhaya kakho ugijime uye ngaphandle. Asengikutshene akukho namhlabeni lokufihlakela. Kunendvo lengeke ngayibuka namhlabeni, ayikho indvo letawufihleka forever and ever. Asengeke ngikutshene mbana sekhaya njengoba letindvo utene. Asengeke ngikutshene lenye indvodza mashana lomunye umfati, ngifuna kusho njalo lomunye umfati abegangela indvodza yakhe. Nkosi yami, langalimbe nkosi yami, langalimbe lafika langa lakhe wase kuyagwashulwa konke la kwentawo. Le ndvodza yaqhamuka ingakamtsheni. Nkosi yami, yathi nayiqhamuka le ndvodza yathola ababhunyile la ngekhaya, yathola ukuthi akunalenye inkunzi. Nkosi yami, kusena nako embhede nako embhede loko ma-3/4 lo. Nkosi yami, loko embhede kwama-3/4 lo. Jesu silekelele. Yase iyanokha le ndoda kukukukuku, yathi kukukukuku. Wathi lo maki ngibani loyo? Wathi ngimi mama Vula mama. Wabathi uyacalaza wangasi cabanga phela izindlu zakudala bekunako lifasitelo lokuncane lo abekunesilula kuphuma kuko lokho lifasitela lo. Nkosi yami, anyway wabathi lo maki uyabuka wabona ukuthi hayi konakele. Wabathi uyabuka wabona ukuthi hayi namhlanje ngibanjiwe. Wathi ngiyeda baba wamfana ngiloko ukuthi nje ngiphethwe siso kani usatshena usagoqa konke. Wathatha le ndvodza wayifaka la ngaphansi kwaloko e3/4. Nkosi yami, wayifaka la ngaphansi. Ucabange ke lokho mphethe lokho ukuthi angithi beko lokho mphethe lokho kunalamasheni lawa la ngona kubamba ukuthi ningaweli phansi bese nibeka leso spawn. Lokho mphethe lokho nje nanilelela kuwo bese kuyacindezeleka. Ukucindezela into lengaba la ngaphansi kuyayicindezela. Lo baba wangena la ngaphansi. Wabuya lo baba wenda kwangathi nje akakefa lutho. Awu ninjani maki? Awu sinjani sisha sami maki? Wathi baba njengoba ngishilo usanokha lapha eminyango angisilo philile kahle. Ngihanjiswa nje sisu, ngihanjiswa sisu nje baba. Ngihanjiswa sisu. Nkosi yami. Base bayalala. Lo babe wasayiza kahle la wafuna kufa la iqondene khona lenkunzi lela ngaphansi kwalowo mbhede. Walala waqondana khona waqindezela kwafeleba waqindezela wakufa solo kuphefumulela phezulu solo kwaqindezela ahla ukudlalisa lo mbhede awuchefeza lo mbhede akufe kuyaphuma ya kwahamba sikhaya. Wathi ke lo maki eyibabe sesiyangijuba lesisu ngicela ngiphekelezele baba. Ngicela ngiphekelezele. Wathi lo baba ayiphuma maki akunankinga phuma ubeke khona la ngasemnyango sizawufuka ekseni senze njalo. Abenzela lokuthi azophuma ahambe libangani athi ke nakaphuma ahamba libangani bese kuyaphuma lokwenkunzi kuyabaleka. Nkosi yami hayi wala lo baba. Wabele wasola bele sele lo maki babe
ngiyacela mani uyathi ngitaze ngitonele mani ba ngiyacela ungiphekele tele wathi hayi akunankinga maki ungayithatha na indishi sitawubona ekseni uthi khululele khona la kuwe sitawubona ekseni akunankinga sitawufula lifastela ngosiyami wabona lo maki ukuthi no emacebo amaphelile ngosiyami ngoba konke lokufihlakele utawembula wabona lo maki akekho emacebo wase uyakhuluma lo baba uthi hey mnumzane utawufala ngaphansi so lokuqinzetelekile phuma mnumzana phuma wena wekunene phumele ngaphandle wamangala lo mama lokho ukuthi lo muntu kani so luyabona yonke lento lengiyentaba ngosiyami wathi nakusekuseni lo babe waphuma waya kamakhelwane wafika kamakhelwane wacela imotolo wabuya ekseni wathi nakafika wathatha indoda lo maki wamtshena wathi maki layisha konke kwakho wakulayisha lo maki ngoba bekamathi lo baba bekashayana but that day akazange amthinza ngesandla sakhe wamfaka etulo wamthatha wahamba wammixa ekhaya kubo wambeka wathi nine bakasibani nine bakambokazi ngosiyami nanga umphana yenu ngumletha phila ngibonela ukuthi mina naye sesehlulene lokuningi ngiyakufa ngaye lokho kusikwende njani ngosiyami wabahamba baphuma bahamba basala bambuda kwende njani tholakele konakalephi imbokazi kukuphi la konakele khona angakhona ngisho ukukhuluma betehla tinyembeti ngosiyami tehla kuphela kwetahla inyembeti tilandzelana tinyembeti ngoba besalahlekelwe ngumendo liyeda ilanga lakho ngikhuluma nawe utakulahlekela nalo wakho mashanda khosa utakulahlekela utangikhumbula uthi yakhuluma le ndoda yakhuluma yathi angiyekele isikhathi sekhona isengangibamba indoda yami ngosiyami nawe batakubamba baba wami ngosiyami utawulahlekelwa ngilomfati lo kahle lo ngosiyami utawuthola bafati labatakudonsa ngelikhala ngaso sonke isikhathi so ulahlekelwe ngilo ngoba kusikhathi sakho siyede sengifuna ukuthandaza manje sengifuna ukuthandaza baba thetholakele kwendekeni imbokazi ngosiyami kwendekeni tehla tinyembeti kwabona ukuthi kunenkinga ngabe kwende njani umkhwenyana ngabe umshayeleni na tehla tinyembeti tilandzelana asalahlekelwe ngumendo sethi gwabukile tino ngoba ngeke tahlala tembonyekile lokumbonyekile uyawugwabuka tagwabuka tino tehla tinyembeti wathi ngelikade wakhuluma wathi mama ngonile mama kuwe akusiko mama lo angifundisa kona kwenze njani tholakele khuluma mntanami mama ngiyaxolisa kwenze njani tholakele mntanami mama ngiyaxolisa umyeni wami ungibambe nalenye indoda zehla inyembezi wakhala ziphuma zilandelana asabona ukuthi lempilo lebengiphila lebuthebelele seyingilahlekele sengizawuhlupheka ngizawuhamba ngilusulana asengikutshene mntana sekhaya lamhlabeni ayikho into lefihlakele lamhlabeni ayikho into leyawuhlala ifihlakele zonke izinto ziyobekwe bani sengiyathandaza manje ngegama lika Jesu Kristu waseNazareth angathi ukuthi yini lona loyifihlile lokucabanga ngathi ngeke ibekwe bani kuthi awuphumele bala nganyele emalanga ngiyakutshena mina ngikutshena ngaphandle kokukhokhisa imali utangikhumbula nganyele langa lokuthi ngakhuluma usenaso isikhathi sekuthi ungashintsha ngakhuluma usenaso isikhathi sekuthi ungaguquka usengakabanjwa baba wethu loNgcwele nasekusene nkulunkulu ngiyathandaza amandla moya lweNgcwele kaNkulunkulu maba wami ongcwele lekelela mina Nkosi ungiside baba wethu loNgcwele so ukhulumile babe wakhuluma nami nasekuseni baba wethu loNgcwele wangadisa babe ukuthi ayikho into lengenteke emasitheleni lengeke babe yaphumele baleni mandla moNgcwele ngiyabonga lifu lakho Nkosi so ukhulumile nomlaleli ukhulumile nanaye insizwa wakhuluma nanaye intombi wakhuluma nanaye nguyamake wakhuluma nanaye nguyababe wakhuluma nanaye nguyagogo wakhuluma nanaye nguyamkhulu baba wethu loNgcwele tendo
labo babe tisobala kuwe, bona bathi fihlile, bathi babe ngeke thathiwe, kanti ngalinye lemalanga titawuphumele bala. Nkulunkulu wami ongcwele, lokukhulumile efini lakho Nkosi awutiphikise. Moya wababe busisa umlaleli, usangashintsha babe isikhathi, babe sikhona. Akathi baba ngalalela le message le, akathi angefa le nshumayelo le, baba wethu lengcwele ashintshe Nkosi, angakabanjwa eliqhotsheni. Nkulunkulu wami ongcwele, ngiyathandaza nasekuseni, Nkulunkulu wami onamandla, baba wethu lengcwele, bende bashintshe etindleleni tabo letimbi. Nangu umfundisi babe lo litshala bhubhuhla, alibhubhuhle bafati balamanye amadoda, baba wethu lengcwele. Nangu umfundisi babe ebandleni lakho nakhona lo litshala bhubhuhla abantwana emantombazane. Moya lengcwele, onke emantombazane afuwe nguye, onke emantombazane iwallet yala mantombazane igwashulwe nguye, baba wethu lengcwele. Besayati nalebe kade seke yafulwa, nalena bengakake yafulwa, kwathiwa nguye umfundisi. Baba wethu longcwele, ngiyathandaza lo moya lomgibele lo, baba wethu lengcwele, lo moya longethulu kwakhe babe uphume, lo moya lombambile usuke kuye. Ngiyacela Nkosi ungiside babe ngingaweli, babe nami kulolu gibelo. Nkulunkulu wami longcwele, Nkulunkulu wami lonamandla, nangu lo make Nkosi babe lothathe emadodza labanye, lophakele emadodza labanye, ahlulwe phakela indvodza yakhe. Babe ngiyamthandazela, mside Nkulunkulu, asaphuma kule nkinga le, baba wethu lengcwele. Naya le ndvodza Nkosi ekhaya kayo tindvuku babe tiyalala, babe tiyavuka kuma-wallet langaphandle. Babe ngiyamthandazela babe ngegama lika Jesu, mandla mongcwele akabuyele ekhaya Nkulunkulu, egameni elihle phezu kwamagama onke. Moya wababe, moya waNkulunkulu, wena wethembekile onguJehova ngethulu kwabo bonke boJehova. Baba wethu ongcwele, uyinkosi lephilayo, busisa libandla lakho babe lo ngunikela ngekholo, in the mighty name Jesus Christ. Nkulunkulu angibusisele wena liyeta lakho langa, bekungaba kuhle ushintshe manje emveni kwale nshumayelo, uphenduke umukele Jesu Kristu, bese uhamba kahle, uyatihlonipha, uyatiphatha ngendlela lefanele, ngendlela lekhomba kuthi ungumake, ngendlela lekhomba kuthi ungubabe. Nkosi yami, tihloniphe, ngiyacela, ngiyakuncenga, ngiyakuncenga, utawuluza lo mshado wakho, utawuluza lo mshado babe, utamluza lo mfati. Ngiyakushena egameni leNkosi. Nkulunkulu angibusisele wena, in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen.